Kuratika Raila Odinga ndakoretwo akigua wega. Marorania ke. Na nĩerega gũtwarwo thibitarĩ ya Nairobi Hospital. Those are facts No nĩara muthenya wa Friday nĩacokire gwĩtuĩka nĩ mabũrũri-inĩ athiĩ nja wa bũrũri. Utaikaine athiĩ kũ. Rĩu rĩ muthenya wa Friday. Friday rĩko. Iyo. Ĩno ĩrarĩ ho. Yani athire Friday na umuthi twĩ Monday. Na kuratuka daroneka thiko igere tu. Mwaria wa Raila Odinga tago Dennis Onyango. Aroiga ati Onyango ne ndimwe. Raila traveled out of the country on Friday evening. Raila ne umire nja wa bururi kwi muthenya wa gatano hwaini. One of the many trips he has made this year. Na ino ni imwe ya thabari nyingi iria koretwo agithie mwaka uyu. And definitely not the last. Na tiyo ya mwisho. He is not indisposed. Timurwaru. As prayed for by his frustrated opponents. Timurwaru toria arahoerwo arware ne thu ciake. Iria thaici ina mathina maingi muno. Thu cia Raila. Ni ciena ikigiriko. Na gitangiko kia ngoro na meciria. Thu cia Raila ne acio mena gitangiko. Ndiwe. Ni magwete. Umenyaga na gucokia. Umenyaga tarunge kama ungeruma na haha kana uge kaundu haha. Wone uria wacokia wa mbere ri niwe koragwa rongoreire. Na kora muyo ya mbere. Taikuruka hare githi guthira they pointed fingers. Who? They kuruka erigo ODM. Kola ya mbere kana? Okay, ya mbere hare kianda fio. They pointed fingers. They pointed fingers at the former deputy president Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka Wiper leader, na DAPK boss Eugene Wamalwa. Ati nio maraheana ndeto cia Raila nekete atia? Ni murwaru. Na agacoka kaiga atiriri chairperson wake makia ODM huko Nairobi etagwo George Aladwa. I wish to tell Rigathi Gachagua Negwenda kwira Rigathi wa Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Eugene Wamalwa and their bloggers na bloggers ciao that they have hit a deep low ni makunyetari and they need to rethink meciria ringi. I wish to assure all ODM supporters and admirers of Honorable Raila Odinga that you are in touch with our leader and we know his whereabouts and his mission and we know he's in good health. Negwenda kuhe mwihoko arumiriri ya ODM na ndore mendete Raila Odinga ati nituraraniria na mutongoria nitwe kuria ari na niki areka na ndimuri ati Raila haria ari ni mugima ena ugima mwega wa mwiri. Kiama kia Wiper ni kirareganire na horo cio wa kwirwo ati Kalonzo ni arakenerera kurwara kwa Raila. Kwitukira secretary general wa Wiper etagwo Shakila Abdallah maraugire no Kalonzo ti wa maudu ta mau. Kalonzo harbors no ill intention against his long time political ally. Any suggestion that Kalonzo wishes harm upon Raila is malicious, reckless, and utterly false. Kwirwo ati twita kiama kia Wiper ni turakenerera kana mutongoria witu wa kiama kia Wiper ni arakenerera kurwara kwa Raila Odinga ni maheni na ni muhuhu na ndeto itari na kiene. No natiwega mundu one murwaru ri gukenerera ndwari ya mundu. Nona gukua na kurwara na ndanera mundu gikonja he kandu nyenda kuongerera nona njera nona thibitari uti mundu tangithi ehitie kana tehitie murwaru kana tari murwaru no wikore thibitari ndu aragituika kiumagarite o ria umagaraga twari gicoka aria maragwa ni kurwaraga na kimarero ucio ni mucenene ko ni muhuhu nona ko ni kurwara uti mundu tangirwa utangirwara. Raila atatoka kesho, Raila atakuwa 2027 anaweza kuwa hayuko, lakini kama mkienda tena kwa uchaguzi na sasa itakuwa wao ambao waliiba ndio wanakaa pale. DJ pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero, lero lero ni lero.
hii kifo ya Raila. Raila ametuacha pale mbaya. Hatutasikia chochote. Raila! Haya tuchukue kauli nyingine. Mimi hata leo hii nikishikwa niwekwe ndani, hata kule kwa jela nitapiga against Ruto must go home. Kwani kuna mtu anabebea mwingine makende kwa longi? Kila mtu anatembea na mayai yake. Na tukifika hapo kila mtu ni mwanaume na kila mtu anazalisha. Hakuna mtu akuja kuniambia ati wewe Okanga ati sijui enda hivi uende hivi. Mimi siwezi pangwa. Maneno ya hii na hii, tagaso la saa hizi, Raila Odinga amemaliza kutuasha, ameenda Sayuni, amemaliza Mwedo. Tagaso Kenya Inamun Jacom ameweza kukufa kule India asubuhi ya leo. Tagaso. Stacey Wajidito. Yes, a very good morning. Good morning. We are celebrating life. Yes. We can only say it is well. It is well. Ne uraire wega. Ni ndaire wega. Fio. Utonga waku nona we muoyo. Na gacokeria Ngai ngatho muno. Oh yes. Muno. Tukihana rabirabi ciaku nigetha tucoke tuhinge na rwimbo ruru ni tugukumenyithia uria maundu maikaire ndirona kuria Githumo bica-ini ciakwa kuria ni gucakaya maracakaya, and of course no ni tugukirwo what's going on ke kuragithire ni kwarakire murwaru. The last time twerirwo ni propaganda gutiri undu tocio no koguo ni tugukirwo makinya tha icio ithu uria tui ni ati muoyo ni wa Ngai na Ngai ekikaga wendi wake na thuraga uria kwenda kama me ona Ngai akete haki ate kuga ni Jacom tukoga it is well. Hena pore ciaku Stacey. Otoria waugare Ngai ekaga wendi wake. So tukauga rest well baba na kindu tuguthoma ni we keep his fighting spirit on. He is a fighter. Mzai aku give up. Oh yes. Aku give up. Kwa runda agokira agathie ringi. So may his fighting spirit keep on and live on. Oh yes. Rest well baba. All right. Rest I well, love Baba. that. May his fighting spirit live on. Live on. Rest in peace, Jacom. It is well. It is well. It is well. Kutakuwa na state funerals katika nchi ya Kenya, Tanzania na Uganda. Zikifuatana hivi. Zikifuatana. Bendera zitashushwa nusu mlingoni katika hizi taifa tatu. Microphone tengeneze. Bendera itashushwa nusu mlingoti katika hizi mataifa tatu. Lakini